le kan soyang khan zan in kan thu pui tur hi meithia thirna atang meithia te thirna atang a bible thir dan ti ania chuta chuan thu thlung thara meithia te rong bolna ti kan zir ho don na a phurom khop maya a pulpit tlang atele thuril tu tamzokina an soiri lem lo thil a zanina hian kan zir ho don ania phurom khop ping ka hria zanina min zirtir tu tur kan resource person kan speaker tur hi e lal rem ruati ro khum ania remi ro khum tin ka kan se zok ma ome pu upa arke muakale upa arke muaka lunglei chan mari fanu ania chanchin toite kan soi ve him him teang a chuan om ema ti chuan ani remi ro khum hian Madras University tangin MA English a zo to a ti chuan chumi zo nu chuan BD sang hi pakwa khan a zo le a ti chuan MTH Women's Studies United Theological College UTC kan ti Bangalore atang khan a zo le ani ti chuan kum sang ni le som le pahni atangin AICS Sekina Hill kan ti tan hil a thoktana AICS a thoktana ti chuan tuna hian assistant professor English le Women's Studies ani mek ani core faculty ni in BD le MTH azirtir ani tikha kan han soilang him do chanchin ti chuan tuna kan program coordinator pu SL ngur sailo nen hian kumsang ni le som le pathum khan anin neya pasal kumsang ni le som pathuma nei ni chu ti chuan tuna hian Sekina Hills Tanshila ACS quarters a an cheng mek ani ti kha a chanchin ka han soilanga ka han tar lang ani ti chuan kan resource person tur hi hunte kan la khek lu tuk lo na turin kan som hal mayanga lo somang ale alom ome kan try to kan inkom try to chunga lom thu kasuya kha ya I khoya tringin nge muni ashiat ni min rak zot mangsi lova I kan pa zoki lo zot ani be the I kalom len ni tikha ka han saya chuan he zan ina hun chatak mai min pe hi kalom em ya I hepol malak na hi cha ka ti veu raling chu karon til ve khat ang ren khop meya karmasa Christmas ti ti a khanin karon til ve a I tin ama in ashan pa alut lavin kan pa bulai han kalo ngai thabe zeu to boka I he ke mani me chepol thuma shwai khatien kan nei deu do alukanga I ke mani Paul women Paul Indian Christian Women's Movement ICWM kan tia I Mizoram branch big ti hanin in Rinizan apiang hanin Zoom Bible study hi I kan nei be china I July thatop lampang atang de to khanin kan local pui to a chuanin kan tui thei khop meya kan tui zwal chang chuanin dar som pahni te hi kan thleng thak thin ani wang chuan Sunday zan hi chuanin karon tel thape to che thin lova I kan pa hi an pungur te hianin atir lama khanin tive ta che min ti thina chu ta po chuan kalo nial deuh chara midang ti tir zok ro te kha kalo ti vel thin ani I nimasila he zan ina hun thatak mai min pe a I kalom em a I ahun tak zok te po aniange I pathianin he pol kal tlanga I rongbol na min hon saka kapum ta mi ani ti kha ka han soi masa deu to aphatani chu tlema ka inthashun deu le ka banin tin ahun chung chang hi kan soi le anga I afu le hle in kashia a I fu em ka shia na chan pakhat chu I mechia te choi kan na le ti chakna lam I ngai twa tu te na kan ngai pui mo em chin 16 days of activism against gender based violence anti mai ni som paruk chunga mechia te chunga hlele na shang do na be pui I anti mai November ni som ni panga International Day for the Elimination of Violence Against Women achanga inchana I December ni som Human Rights Day theng I chumi hun chunga hetiang hun rem chang khan nei thei lo hi I keima ngai dana chuan ka thu soi tur te nen a in om hle in ka shia kalom thar zwal hle ani ti kha ka han soi lang du boka tin zan ina ron tel zong thi engzan ye kan ni tak cha ka shilaba in chunga lom thu ka soya tam tak
takin han ngai kha thei se ti hi ka du china amaro chu nia enge ni internet kal tlanga thil ti te ani a tam tak po kan kal thei lo ani mai theya amaro chu orin kal chun te in chunga lom thu ka soya kan students te po hi anom ve ni in ka share an chunga po lom thu ka soi bokani tin zain a hian screen share po ka ti don lova he ti hian ka soi per mai dona ka class lak na hian screen share hi ka ti be zia thina ka hat soi tuilu tuk kha a slide kha next han kan na chang te ka shelo thina ni chu bang chan ke ma chan he ti han soi de per hi nuam ka ti zong ani a ngun ta ka mi lo ngai thak sak tur khan ka han som ma sadu chewa tin ka han soi ma sak le du boka chu mei chelam shim han soi hianin kan tuina berani a kan han soi hluam thina amaro chu kan audience ti azirin angai thatu azirin soidan tok thiam po hi angai beu thinin ka shia a enge ni mei che chung chang ani to shima beng khep ngal te min hial chak te tin ani lo zonga ngai to alwi ngat tele min ngei em te po hi an ve nok thina ni chu kan no experience to ani a amaro chu pathianin min ko na zona kan pom ve a ke ni chuan pathianin min ko na ani ti hi kan chiang ve a ka poma kan soi le nge thina ni tin chu tiang chu ani mek bok lain tu na chuanin mishing kan lo chang kangin kan thirna po azau to em kan ril ru po ai hong zau sot ani mi patam tak helama tui po an lo chuak ve zela hi alom in ka shia azan ina he hun buat sei tu te ngei po in hetiang topic te ron thang chuaka enge sei tura min han thang chuak ve te po hi hen te po hi mason na ani in ka shia aro pui ke ti ani chu bang chuan in ina po handle in hong takhanin ngai kha ila lali swa krista in nun an ne nan tam taka an ne nan local ka ni ati kha mi zong in meichia te po in an lo chan ve the nan riang vai te ne na chan chin cha middel te ne na mit varna sal te ne na chwana thu ti du da twar te chwa tir na thu le lal palung oi kum thu kan tlang au puina ti fam kim tur hianin meichia te choi kan na le ti chakna lam hi na satakin kan boy puin kan tlang au pui jok tur ani a mi pa te le hi hemi ko nga hianin an pui mo ani ti kha war takin ka han soi masale du bokani tin ni chana kan shwai tu puin aron soi thuak ang khanin atira khan ka thupu ta na min pe ki thuthung thara me chia te rong bolna ti kha ani a kemin ka han herrem hleka achan chu thuthung thara me chia te chungchang kan zirna phe na thil poi mo tak kan shia ta na changkai a omin ka shia a chungte chu ka han soi la thuak tel du bok dona wangin athu pui hi thui ang reng takin kan han modify kwal ta de tu ani ti kha ka han soi masale bokani Bible hun laya meichia te nundan shechiang tur chuanin Bible ziana phena thil omte kan zira meichia te thirna atanga Bible thu te ngei po hi kan bi chian alo chu hle mai lo ni a chuta tang chuanin pathian in mishinga siam chan mi pa le meichia siam chan le eng anga nung tur nge kan ni ti kha kan she chuak theidon chawani hizan ina pinunika kan bula kan zinga oma feminist Old Testament scholar larve tak mai pakhat pinunika katidon laba Phyllis Bart kan tidai nge Phyllis Bart chuanin hetiang hianin asaya asap tong hianin akalole fulo paltakin kan soi photanga chan amizo tongin ka soi le thawanga Phyllis Bart chuanin the Bible is a man's book where women appear for the most part simply as adjuncts of man, significant only in the context of men's activities, and this is because the Bible is a collection of writings by males from a society dominated by males. Bible hi mi pa te le khabu angani a meichia te an ron lan ve chang po hian mi pa te thil ti shula an ron lang ve thin chawani achan chu Bible hi mi pa te ziak mi palal no khotlang le din huna changa zia chu ani wangani ti in asoyani hi thudik tak ani a amaro chu tiang chu ani reng lai chuanin chu tiang chu ani reng lain meichia te tan hian Bible hi achalawin achangkai lo tina ero chu ani chuang lawani mi chen thatin Bible hi le Christian tradition shim hi siam chathe to lo khopal hle nei ti big nei sexist ani tepo an lo ti hial thina ni an thirna atang chuan asia thiam omvip thawani kan thir dan zel hi ani a thil reng chu amaro chu Christian feminist dik tak te chuan kan tiange Christian feminist dik tak
te chuan I Christian thurin le inzir tir na kalpel lova meichia te thirna atanga Bible zir chiang tu te chuan kan ti nge Bible an han zir chiang tak taka biasness hle neina aziak tu te le shilfia tu te hne changin a ti chu phat rual ni lo ma se Bible hian peichia te tan zalen na fam kim akenga ni ti hi an pom dan ani bokani mania in Facebook hian uwala hian uwala ka hantile te tangota reverend min chuang azong te hian kan tleiro lai changa ka uwala to khania chuwang chani ka pa khan uwala ti to su pastor te ania amoi lo ati china ma se ka tilo thiam chuang lova ka tile zel thawa I chu Facebook uwala hianin Mizoram aron chwa hu porna chan pakhat chu I sap chong thumal lo mangna sa chang ani na le khatiang anghuna lo che I tam chang ani na kha angai to a he Mizo chong handa mai rem lo chong tak kha I atam ema Mizoram aron chwa una chan Mizo chong chung changa du fear tak antam wangin abai thak don ra ba asya thu kha aron sia a declare ke sia kepo ka mang ven wal mai the ani I ka thiam ang chu Mizo khanin ka da ve zela amaro chu I da rem lo riau le I ke mana ka da thiam che lo ang kha I a mai theya khata khanin Mizo chong le sap chong kha karon pan pol de nok mai theya min lo shi thiam tur khanin karon ngen masale du bok chewa I chu ka han soina chan pakhat po atira khanin meichia te mit atanga Bible chiar ti in ka handa chin phota amaro chu Mizo chong hianin enge ni a literal le lutuka I anya langan le lutuk khanin ka shele deba chu wangchan meichia te clear na atanga Bible chiar ti hi afu ta de uzok ma khanin ka shia chu wangcha ka handa le china I sap chunga chuan abigin theological circle a chuanin I hi thil thar ani lovani kan lo man chan le kan soi reng te ania rereading the Bible with new eyes mit thara Bible chiar non le na ti te reading the Bible from feminist eyes feminist perspective feminist clear na atanga Bible zir thar le na hanti ang chi te seeing history through the eyes of women me chia te mit atanga history zir thar le na hanti ang chi te hi inglai po kan man reng te ani thil thar ani lovani amaro chu Mizo chong handa khanin engi di awkward rwal rem lo de riawa I shiat nakhakan ya chu tiang in lo ngai ve ani chuanin lo shi thiam tur khan chu tiang chu ka mi na ni ka tum ani ti kha mi lo shiat sakzel tur khanin ka hanyen pok chewa I tin meichia te clear na atanga Bible chiar le zir thar hianin meichia te chan fung le dan soimoi na shim emo mi pati ain an chung nung zo ke ti hi atum ani lovani I entirnan he lal thutheng oma lal thuthenga khanin mi pa achua chan meichia aron kala chu lal thuthenga chang chuanin mi pa chu aron pot tholapa ama kha achuta chu tiang chu ani lovani he hi mi tam takin an shifu lo china feminist theology kan ti te atarm shim I feminist hanti shim po hi mi tam takin I engeni diklo takin negative takin an ngai twa china amaro chu atum ani lovani atum tak ero chu ko shana le khotla nga meichia te en hiam na le ta hiam na tling lo emo ti ve thailo anga ngai na lian tak om chin te hi Bible zir na enga adik tok lawani ti hi tarlan atum tak zok chu ani Bible in ril ru taksa le tharau chandam na I asoi angin kan nun hona po hian mishing ten mi pa le meichia te zalen na I fam kim min pe khi Bible in atum ber le pathian min siam chan ani ti hi I kan zir chu atan apoi mo hle ani tin Bible hi pakhat chau ani abu hi chu pakhat chau ani amaro chu I ashil fiana kong ero hi chu kong khat chau om theilawa chu shil fiana po chu hun khat chunga mi te ta na changkai thei chau bokani chu mi omzia chu kumkhwa atana shil fiana Bible shil fiana hi siam chi po ani shan lawani hun khat chunga mi te mamole tharau cho chop chwa kha apoi mo ber tura chu ani chu meichia te thirna atanga Bible shil fiana po hianin chu I asoi or hle ani achan chu achan bera chuanin I kan chen na khovel in lumlet na sat awang hianin mishing te thil clear dan le pom dan hi adang lam dai chinwang ani meichia te clear na atanga Bible shil fia thar po hianin kumzatam tak mi pa te clear na atanga Bible shil fia chin dan chu tidang lamin tunlaya meichia te din hun po na satakin asoi danglam theidon ani ti kha I kan shiat achabok ome tin kong shanga meichia te clear na atanga Bible shil fia dan hi
Bible thu thung lui le thu thung thara mi thiam bi me chia te le mi pa te puin na satakin an lo boy puin an lo buat sai to china i kum zabi som pakwana khanin me chia ten Bible shilfia na chungchang hi an lo ngai to dai to ani kum sang kha zariat le ti a khanin Elizabeth Cady Stanton ni kai shwaina hmaya kum sang kha zariat som wa panga atanga inchanin the woman's Bible me che Bible ti chu an lo chwa to ani hemi me che Bible ti hi commentary angani a shilfia na i chen khat in ziana ani a i ti chuanin heng me chia te hian Stanton ni le a thui shwai te hianin me chia te thirna atanga Bible hi shilfia chul ti in an in nga na berpo mi pa le me chia te hi pathian ruat angin mishing fam kim ve ve an ni a pathianin ang khat le in tukrenga asiam an ni ti kha an thu pom dan ani a tin Bible hi mishing te zia mai ani lova mi pa te zia ani a shilfia tu te le chong le tu te po mi pa bok ani a chung mi pa te chuanin me chia te din mun hi an ngai tua tak tak ngai lem lewani zia chu me che din mun she tak tak lem lo le ngai tua tak tak ngai lem lo te na an le din le an shilfia te lo ni awang khanin le ne na kha lo thei lewani chumi an shia te bang chuanin me chia te thirna atanga Bible hi thirno na chiar no hi apui mo em ani ti kha ma na khanin an lo sei dei to ani ti chuanin helai hi kan soi zau te ulokanga Elizabeth Cady Stanton ni te hun lai hianin kun 19th century lai bel khanin anti slavery movement kha i saldu lo na movement kha ana sem ani Christian te zinga saldu lo na movement kha ana sem ema Bible zirti na enga pathian mangai na enga le so Krista rong bol na enga hian i sal nei hi a Christian lova Bible zirti na nen a in kalani ti movement kha i aron omna sem ani chuta chuanin i me chetam tak kha at active ema i nasatakin an inpang ve ani kha saldu lo na movement da khan anti slavery movement khan abolitionist te an intia i khatyang khanin i me chetam tak kha an omani ti chuanin i jum khat chu anti slavery convention saldu lo chungchang a convention an nei na khanin Stanton ni le a thian te kha an kalve ani i chu ta chuanin an convention a chuanin enge ni enge mo kha sei tur kha an nei ve a amaro chu an jong kha an phal ve te lawani ti chuanin khak anti slavery convention atang khanin an ni po kha an han in ngai to har le ta a he sal du lo na movement a hian anti slavery movement a hian in nasatakin kan the to kan chua i pathian thu ne na i changkopin mi sang te ne na sal nei hi a thalawani a pathian thu lawani ti kan tlang au puya amaro chu ke mani hi sal kan lo ni reng si a ti kha an she chuak ta ani i ti chuanin the woman's Bible te po anua engeni women's rights convention Seneca Falls antia New York an han huai hota i chunga te po chan thil sang kha an ngai to ti chuan the women's Bible po kha i aron chuak i ta nge a ti chuan me chia te mit atanga Bible clear na e me chia te mit atanga Bible clear na e chungchang chuan in ma aron son chauta zela tun thlengin mani omna mun le hun atangin hemi chungchang hi kong sang ngai to ani chauta zelani mi thiam tak ten me chia te clear na atanga Bible shilfia ani thei tar dan tur hi kong sang i an soya chungte chu sap chungchanin feminist hermeneutics ti te in an soi china hermeneutics kha chu a interpretation kha i ani maya le kha i kami kha ani maya shilfia ka tina o shilfia kha ani maya feminist hermeneutics ti te in i an soi china tin i chu mi peng sang chu i aming shan te po kha an buat china ni an soi zawa ming shan te an vua antinan hermeneutics of suspicion creative evaluation creative imagination remembering and reconstruction transformative action for change ti tele adang te po kha i an vua china ni amaro chu ke ni tan chuanin khang zong kha va soi kha achul lem lawa hemia hian chu tiang kha tiang chuan in zia kha chu ta chuan chu tiang chu ani a han ti zong kha chu kan tan chuan in lo shiat ve ve kha achul lawa nga ila i soi zo sen chi po ani lawa zan in tan chuan amaro chu chung ho shu la chuan i simple te in mol te in internet tlem nen i tarlan i kan tum zok don ani heng zong ka han soi masak na chan chu i Bible hi chan funga manga me chia te nek chep na ni mo mi pa ti aya hnuai hnung zo ka siam an ni zia emo chan chana kan man thin wang hi ani a i man ni loka kan women ball atira ka soitak ICWM ke ti kha i kan Bible study kan soi ho na chuanin
câu shana mấy chia te din hun abik takin mấy chia theologian te din hun chung changa ordination chung chang te kha I kan soi hova I thil hi a har sat em na chan hi engwang nge ni ang Bible kan shil fia dan hi adik tok lo wang em ni ang ti khanin kan inzo ta ni zo na kha kan siamani kan chan amaro chu magdeu me chu kan chan na tampera chani ani lo kha kan tile tat loi si ani Bible kan shil fia dan hi ani lo kan ti ani chu mi om zia chu kan han soina om zia zo ka chu ko shan shwai tu te chu pastor level a chuan theologian vek kan lo ni a kan shevek kan ni zan ina kan soi zong zong te po hi shiat lo I kha a om lawani I kan sheveka I amaro chu I a zia bera chuan kan shiat reng thil po hi structure in min phuar tlatawangte kan culture le tradition awangte kan reru in hon tok lo awangte hianin I ani tur ang hi I ani lo thina ma po hi du angin ason chak the lo thina ni I kan ti na ni amaro chu kan sei tum ber so ka chu I azir tir tu tur perin khalam kha kan soi tam si lo chuan mason kha a har te thina ni I Bible in zir tir na shula mei chia te nek deu sal le mei nei ang reng taka I chongkam hi biblical basis mo Bible be chan ni anga lang si te kha I shiat tur hi ala om zo renga ni pathianin mei chia chu I asiam hunung zo kalom I ti te mi panak ru atanga siam mi pachan pui tur siam alom mei chia chu han ti te I swa zir tir som pahni te zinga mei chia an velo pastor chu nupui pakhat nei ani turani pasal pakhat nei ni lovin Poland me chia te thu soi aphal lo me chelu chu mi pa ani I ti tele adang dang te po kha I kan ron soi chuak fo china ni ke chuan in he mistake hi I anin om deu to ka ti ani mana khan kum sang khat le zariat vel bora khan khatyang te ka chu an lo soi dai to ani tu na chuanin theibik nei lo le nei lo kan pathian ro pui zia te lali swa krista rung bolna inclusive zia a huap zo zia te pathian ram zau na partnership tho ho na poimo zia te hi I kan soi war poimo to zo kle in ka sha ani I sal nei hi swal ni lo Bible hian apomani ti chanchana mi hang sal ti du da em Christian te an lo to china ni ma sela voina chuan chu tiang chu tu man an pom to lawani chu tiang deu bok chuan in na kan kalsan to rangai mang bok hian thang kan han soi tak Bible thu le adang dang te po me chia te rong bol na konga emo rong bol na ni kher lo kong danga te po me chia te da niam na lak chwa ala ni ta fo zela ni vo in ni thleng hian henga wang te hianin me chia te clear na atanga Bible chiar kan ti te feminist hermeneutics kan ti te hi alo poimo ta em zela ni ti chuanin thuthlung thar huna po hian I kan shia theu angin Judas sa khwale khotlang in real bol na chu mi pate thune na hnuai ani miao wang khanin me chedin mun ka chu a thalu tuk theilo te kha chu achang sa reng mai ani juda mi pa chung trai na chuanin me chia asiam ani lo wanga lom thu soina te po a om hial thina ni kha amaro chu I thuthlung hlui hun lai te le I swa hun lai te pola hun lai te I khai khinila danglam na chu I a om cheu ani entinan I swa hun lai le pola hun lai a te po an rong bol hun le an rong bol na in na huam chin te I khang te kha a reizong te po a in ang lawani tin Juda culture chau ni lo culture dangina a influence te po kha aron om chau zel ani I ka han sei tum ber zo ka chu I engeni mi pa te lalna sa khwale khotanga khan me chia te tan mun atam lo em ani mun cha atam lo em a I chu mi hlim kha chu Bible a hian tak kan hu ta reng ani me chia lo lang ve te po tak chu I an ming po kan shelawani unnamed I kan ti ming tar lan lo hi an tam em ani I thuthlung thara po me chia kan shiat lar ve tak te I voina po kan sermona te po kan soilan ve fo te po hi I an ming shiat lo kha I kan nga em me ni uirenu ti te me enge ni me cheram huai man ti te me cheti pu ti te me che swal ti te samari me chia kanan me chia surofoi ni ki me chia ti te le adang dang te kha I kan shiat da na ni I chuti ruale ro chanin an chanchin apoi mo na le aro puina I voina I kantana zirtur I an hutsia te kha anep pha ka ti na ani chuang lawa aro pui em thawani an min injak lo ma se an ro puina te an chanchin kantana changkai ne te kha anep pha chuang lawani tin hetiang hi ani mek lain me che enga mozat an ming nen tarlan I an ni ve tho bokani
tin thu thung thara me chia te chung chang I kan zir chuan in lali swa krista rung bol na a me chia te din mun hi tarlan lo thei lo le kan in nga na poimo ber kan in nga na lungphum ber kha I ani lo thei lawa I tin thu thung thara me chia te rung bol na han ti khanin be sei dan kan lo nei deuh mai the entina thu thung thara chuan in I chu mi te chu Mary Magdalene te chu ho chuan Iswa chu anzuya chu mi huna chuan chu mi khami chu anvati a ti angvel kha kan be sei dan kha ani mai the ma se chu tiang angzong chuan in ron sei kha ka tum lem lawa I pathian ram khentir hi I lal Iswa he khovela alo kal chan a mission ani a thu cha ken lai mu ani bokani chu chu chiang takin lukabung li chang som paria le chang som pakwa hianin kan mu a Nazareth manifesto ti te pu in kan soi chinani he hi ke pe chuan in ka soi war mema ka thu soi na tambera he chuan in ka zep tel shop china ka thu soi ngai tha to chin tu te chuan in in shenge yang min hnuai hnung zok le ra pe a omte chan chu a ti zalen hi pathian ram lo thena tur ani ti helai chang a hianin I kan hu chiang em ani Nazareth manifesto hianin Iswa rong bolna afun kim ema salte hne na chwa na thu ti du da tuar te chwa ti na thu han ti te hi mechia ten kong shanga an tuar na ngai twa chungin mechia te choi kan na le ma son na lam zir mi te le mechia te thirna atanga Bible shi fia tu te chuan heng lai chang te hi mechia te thirna atangin an chiar no na I an shethiam no na I shethiam na thar le shil fia na tharin I an shil fia le china ni I lali swa khan arong bol na mechia te adu sakin angai sak chau ani lawa I an din hun juda sa khwa le khotlanga an din hun hiam tak chang khan din hun thara ahlang kaya I juda te na enga te vakma an ngai lo kha lali swa khan angai poimo ema ama anzui aphal sakani tin heta hianin mechia te an ni wangin Iswa hian angai poimo shim kha ani mel lem chuang lawani an gender wang shima wangai poimo kha I ani ngot kher lawanga angai poimo na sanjok nia langchu mechia te kha I juda sa khwa le khotlanga khanin din mun poimo kha an lwa ve phak lawa an dikna le an chanvo ni ve tur reng te po kha I an chang ve phak lo thina ni ra be sak an ni fo thina ni chuwang chuan li swa khanin a khungai ema chan chwa adu ani helaya hianin soile soinu mechia te ka sa khotila le khotlang in rel bol na ngwai nung le tuar tu chu an ninge maya I chu mai chu ani lawa history zia na te Bible zia le lin le shil fia na te po mechia te hi intended actors le agents achang tu te nitura duan an ni lavani achang tu te nitura duan kha an ni lavani chu thudik omsa ani a I chu ti mek lai chuan I mechia ten an tuar ra be an ni ti reng ringot hi apialam kan clear ni si lo chuan omzia a em lawa nin mai kha I achang theya mi te beng ti khlep tu mai kha ani theya ni I mania I kan meche pol in mu khom na chuanin PB Vanlal Zari chanchin I kan zira asoi tu kan resource person chuanin Pizari hi nationalist ropui tak ani zia kha war em mai khanin asoya keni ena kan lo shat vedan tlang lo na chuanin I rambuai tuarnas em tu victim ani na kha kan lo she china ni amaro chu kan resource person chuanin rambuai tuar tu nasatak ani na ringot thi ishelawang u ataka thok tu contribution ro pui tak nei tu ani sin ti in war tak min I aron soya kan ri rupo akhoi hlom le nge ani I chu taka hantar lan tum chu ni history te Bible zir tir na ngei te po hi mechia te clear na enga chang chuan hlei anei china lom ni masela chu wangut chuanin mechia te khan ikma ti an nei velavem ni nei te renge ani le an mingte an chanchin te a om velo fo wang hian rongbol na khan an tel velavem ni tel ve te renge chulam chu kan thir apoimo em ani chu a empowering a chakna ngar chakna min petu ani a huap zo bokani nichina atir lama I ka han soita feminist hermeneutics kan ti pengami pakhat hermeneutics of remembering and reconstruction anti a page 1 unless it is explicitly stated that women were not included we must assume that they were there mechia te antel ve mi alo ti chiang taka a inzia kher ani lo chuan zia lan ni ve kher lo ma se antel ve turangai turani tepo an lo ti hialani I Iswa khanin I chumi proof na chuan Iswa khan mechia zui tu tak ani ni ti thuthung thara Bible atangin kan hu thei ani Bible Iswa zirtir inziak chin ero kha chu som le pani te chau
mi pa ming cha khania khang som le pani te zinga khan me chep ming alang lovani amaro chu chumi wang ngot chuan iswa zir tir te an ni ve lo tin ero chu ani lovani kan shiveka a story kan chiara a thi dona cross khenga zui tu te chu me chia te an ni a rin taka than khenga zui tu te chu me chia te an ni a thole nuwa po me chia te ne na aron in lar ma saberani tuar tu emo voiceless otswa ve thailo emo anni ringot kha iswa khan aphal lawa actors le agents achang tu te a me chia te kha asiam ve zo kani chumi nem he na tur chuanin arung bol na khanin arung bol na hianin entir na example sei tur tak oma kan soivek seng don lova ni atam lu tu ka wangin kalphung huap zo lo dan le dun huap zo lo hle nei kan te zo kan ye hle nei kalphung le dan le dun hle nei exclusive kan ti ang chi kha lali swa krista khanin apal zut na shanga khanin me chia te hi apmang de uzelani entir na pakhat le kan soi fo nu le kan shiat fo nu mani se kan soi le nga atang chu ka soi lo nga pakhat te chau ka soyang luka bung som pathum chang som atanga chang som pasaria khanin lali swan me cheram huai man cholnia ati dam thu kan bo ani chu income na in how to te khanin an lo shiat khan an thinarim em maya cholnia ati dam wang khan nimasela is krista chan engtine ti nangni vervek te u tin azir how ship me ni tin chu mai chu ani lova thoro pui tak mai he mi chata na ngai thak nuam em tur achak chuak tel bokani chu he me chia hi abraham fanu ani si a ti in lal iswa khan asuyani juda hau chuanin abraham papa son of abraham ti an mang fawa chuan po an chuanga thuthlung fa ani na lan tir na ani a abraham tha ani tarlan nan an soi fo thin ani iswa chuan chu me charam huai man ati dam chu he me chia hi abraham fanu ani si a ti a han soi ta mai hi a hun lai din mun ngai twa chuan thil mak tak ani ati lo thei labani achan chu juda ten me chia te ni na soina atan an lo la man ngai zen lawa abraham fanu ti kha iswa khanin aron mang tak mai ni heta hian iswa hianin ni na third title thar he me chai ape kan ti thenga tin chu ti rol chuanin an ni na sa reng thuthlung fa an ni na sa reng abraham fanu an ni na sa reng amaro chu kalphung te thil shang awanga thubbawa om chu iswa hianin aron thar thole a aron nem hetli ani po kan ti thei ome heta hianin taksa damna pialama hianin din hun thar in lan kai na te in ti chakna te choi kan na ropui tak kan mu ani hei hi entir na pakhat mai chabani a adang soitur tak omani amaro chu kan soitor ri lo menga iswa rungbol na kha atoi zongin theology zirna lama chuanin Jesus movement ti in kan soi mai thina movement chu movement reng chuanin tum anei thina goal anei thina ni chu goal ti hlotling tur chuanin che chwa angai bokani chu wanga movement ani chin po ani a iswa movement kha huap zo movement ani a achan pakhat chu judas sa khwa dan mo velo te kha an lengkat pe ni chu wang tak chuan me chia te po kha zirtir le zui tu an lo ni ve the pa ani iswa movement ta khan ti chuan hetiang hian me chia te thirna atanga bible shil fiana chuan me chia te soi chiat na le nuai chia tum na ni om tak a mu mai lova azira achan azonga chu ti rwal chuan chungkara chuan bible atang ve hian chakna nar fin na nar rejection aya acceptance in khauthak na aya in pomna injustice aya justice exclusivity aya inclusivity huap zo lo aya huap zo hle nei aya huap zo natna aya damna chu tiang chu an lo mu chuak thin bokani tin iswa rongbol na tota hantar lan le thuak ka du chu pola tirko pola le me chia te chungchang hi ani le a ni chida po ka han tarlan thuak to ang khan pola zirtina me chia te din mun hian man tengin vo in thleng hianin soi ala hlo ema abikin me chia te rongbol na kong zau zo ka hon sak du lem lo tu te page chuan bible po ai zia ka lom ti chang choin pola le khathon hi soi chwa ani fo thina ni mi chen kha chuan pola hianin me chia te hi kaushan rongbol na peng chen khat abikin nem he rongbol na kan ti ang chi ti a thlop lovani an ti a chen khat ero chuanin
bola tuka mechia te rong bol na thopi thuthung thara hian an omlo feminist dik takani e an lo ti ve bokani I bola kha I farisai I dan shemi ani a I sa khwa dan le du te chu a shem maya fear tak mai kha I ani a rom khwa le tu ni na po ane ani I swaring tu te ti du da tu po kha alo ni to hia chin ani kha I Gamaliela Kebula Salian ani a I klasa Gamaliela Kebula Salian ti hi chung khatsu kan soi zawa kan soi de lu panga pinuni kha I a omve wang khanin I chanzir lai te na khanin Gamaliela Kebula Salian ni a ro puing tang khati lai khanin AICS a hian te khin don ta ila eng angvel hinge ni angle katia madam huni bula Kebula Salian ti na angvel nyang antia I khatiang khan kan madam huni chu kan ngai sang em ani ti kha kan soi lang tila ka sei tum zo ka chu Gamaliela Kebula Salian ani a I chu wan chan bola kha paving va fear check chok dan le dun em mai pa zo tak mai ani chu wangin khatiang ang din hun le khatiang che vela Salian in zir chho ani awang khanin mechia te angai dan hi asang lu tuk theilo ti chu han ngai to mai po hianin I asia the ome chu ti role ro chanin iswa ato nuwa anun kha a in thak kheng hlokani ti kan she cheu bokani bola khan I kaushan te na le kha athon china a hun lai an mamo nia asiat ang zelin zirtina te zilhauna te fuina te po asiak tel china ni helaya kan sia tura poi mo bir nia lang chu I kan sia te nu mani se kan soile anga khoilai kaushan emotana eng thil emo awanga a thil zia zong zong kha voina hian angya langana kan la dona ni chuan kan tana changkai to lo hitam tako mani entinan korin khwami te na le khathona mechia te dan tur shanga soide kha voina hian kan tan changkai na a to lem levani in ra benan kan mang be du shim te ani lo chuanin changkai na I a to shan levani tin chu tiang chu ani reng lain a hun laia sa khwa le culturein akentil ngai dan le in zirtirna I mechia te da tiam na shim achang khan pola po kha I Christian aloni to no le I swazui tu aloni to no po khan a filim fam kim tak lo big lo ani lo mo ti po in I zona asiam thei tho bok ome tin zirdan dang ya chuanin I pol hi hetianga mechia te hnuai chian ang chi in ziana tam taka hianin a original author aziak tu dik tak ani lo thei mai ang a ti ngai dan a omle bokani chu interpolation anti a I ahnua editor ten an bel emo thil dang achanga in rem tur anga ngai I da bel vada bel ang chi te entirna a chuan Timothy a thon khat bung ni chang ria achanga chang som panga te bunga chang thum achanga chang som pathum te tita bung ni chang thum achanga chang nga te korin thon khat bung som pali chang som thum achanga som thum parukle adang te po a omang I tin ni china I soitak ang khan heng chang le chang dang te po hi shil fia dan shang kha a omle thavani I ashil fia tu te po khan shil fia dan shang kha an nei china entinanin I polan korin khwami tin na le kha athon ko shan ho in khom na chuan mechia te chungoi rengin omro se antan thu soi phal ani si lawa ti te po kha shilfia na chen khata chuanin I helai thu soi ti hi preaching ti na ani la ve sermon kan ba soi ti ang hi ani lawa greek chunga la len ti chu chung shim beng cheng ba siam I ang chi hi I soina ani a I thu soi lain an share the chin lo bang khan mechia te khan an pasal a chung lam de ba thu te kha an va zot china kha beng cheng an lo siam china I chu mi chu lom po le hian a soi ti te po in I an shil fia china ni I hemi chang bu khi ani in ka sia kan soyanga apoi lo tura ngai la ko shan mi te vek thau kan nia I MBKHP de ya khan kumin MBKHP de ya khan helai chang tak mai hi ni in ka sia I BCM chong trai shwai na bu khan MBKHP de ya berker khanin chiar tu khanin an ron da chhuak kat mai ni chu I kha kan organizer po aril ro na hle nge a kan in bia a I tin BKHP member dang te po miron zot kha an omve nualani kha intentionally tumreng wanga da lui ani emni angle ti te kha zo na kha pha hialani har kan han video hlatani I ti kan sei tumna ni amaro chu achol ni le a chuan baptist today a shilfia na kha tuna ka han sei tak ang I engeni helaya I thusoi phallo ti hi I chutiang ang I sermon va soi te preaching kan ti ang kha ani lave ti shilfia na kha I anron siam le ani I amaro chu I helaya ka han soi tum zo chu me chia te I thirna atanga bible shilfia tu I zir chiang tak
tak tu te chuanin chumi pia lama chuanin an lakal le ani khalaya khanin an top mai lawa I chumi omzia chu I khang zong zong te ka adik lo tina ni levin adik veka amaro chu I feminist study a tak tak chuan entinan trong an hriat theilo na a thutir an ni ringot po kha issue tling kha ani to shim shim ani I enga tinge I khalai trong hriat that theilo na a I an thutir ve kha kha I in hnuai chiana tling kha ani to shim shim ani ti angchi te kha an mu mai lawani khatianga zir tu te khan tin I adang le a chuan ngoi tur ti an ni chuan an trong ve a voice an nei ve ngam ti na ani mai chuwangin hemi chang kherlawa po me chia te poimo na da niam na angchi khak deu fak fak an to na angchi a te hianin me chia te kha rong bol na na satakin an tel ve a chu I structure kalphung het lutuk sa I tan khan ngai thei chi ani lo reng ani I ti tele adang dang te po in I an lo shil fia chin pok ani a enga pot lo ni se chu lam chu I soi thui vak lo bila kha kha soi tum ber po ani lawak han soi zau de lok me ni a entirnan azir mi te chuan an lo zir zia sela I keni na kan lo shia ta ta na poi mo le I chul ka ti zo ka chu I tunlai khovel la me chia te I ko shana ni emo khotla nga ani emo zau zo ka an lo pen chwa a mi patin en tho hona tha an lo nei deu the na tur lam kha apoi mo zokin I ka shia ani enge ni helai chang te pola le me chia te chung chang chu I khatiang khanin soi tur tak tak ko mani soi vek sen bo ani lawa I heng lai chang te hi pola ziak tak tak ani theilawang I ti tu te chan fung po hi om ve tak ani a chan chu a chelai chau hi kan shelur china pola rong bol na huak zo zia te I me chia te rong bol pui tak tak ani na te hi kan mu mai le fo china ni galatia bung thum chang som hi pariata chuanin iswa krista rin awangin mi zong zong pathian fati an ni feka chuta chuan greek mi a om theilawa juda mi a om theilo boy a om theilawa boy lo po om theilo mi pa a om theilawa me chia po a om theilo iswa krista chuan pum khat an ni vek awangin ti a inzia kani heta changot po hianin in hnuai chia tur zo ke mo in da sang tur emo hi kan om lawa krista a chuan in angtlang vek kan ni ti hi pola hian alo pom hle ani don hi a ti ngai dan kha asiam the ani galatia bung thum chang som ti pariat atang ringot po hian tin rombung som paruk sweitu tam tak singa toy zoin ka sweitu nga hun ka mang radio to in ka sha I rombung som paruk kan en chuanin pola rong bol pui me che enga bo zat mingkha alo intler I ta cheu mai ani kan chiar lang he nga a chen khathi rombung som paruka chuanin I kan fernu foi bi ken kriya khwa a ko shan ho rong bo tu hi lalpa minga mithiang lim ti ang bokin lo lom turle in pui angai na pianga in pui turin mersia tir che ukadu ani ama ngei po hi mitam tak pui tu alo ni china ke ma ngei po mi pui ani ti te in azia ka ni he hi asap chung lama le a chung bul lama chuan ko shan rong bol tu ti po hi di kan ti a da ani nge ani tin priskili le aquila krista isu a kan nu kan na tho pui kanun chan him na na ngong do tu ti te poina so ni khang te kha chi bai min han book sak ula an ina in khom ho chu chi bai min book sak bukang che uti in house church a te po khanin priskili le aquila thi an lo chang kai he ni ti kha I asia the tin hela hian chin chia tlak vele do mai chu I pola hian hemi te nu pa chung chang a sei reng reng hianin priskili ming hi alam hasade ujela ni hela ya po hian priskili le aquila ti in asoyani tin chu tiangin mari in ta na thok rim khachi bai mi han book sakang che utte atia kachipui andronica le junior heta junior hi mechia ani a katan pui te kha chibai mi book sakang che u anni chu tir ko zinga ming thang tak anni a ke aya krista a masato anni ti te in I asoyani chu tiangin mechedang ming a trifena ti te trifosa persis rufasanu julia ti tele I adang dang te kha pola khanin rombung som paruka khanin atlar thacheu mai ni chu wang chuanin pola hi mechia te rong bol na thop tak tu ani ti pom tu te chuan rombung som parukhi chandam tu ani e savior ani ete po anlo ti hial chin ani tin hen ba ka hianin ludi te ponsek duk zor tu ludi te dorki nimfa ti te pola na chuan tak tak mechia te kha tam tak an bokani history a inziak shim le chungzinga chuanin bible a po hianin mechia te ming le an khil ti an rong bol na I tarlan hi atam lem lo le akan soitak ang khanin
atira kan soi tak ang kan be chia te hi i aziak tu te ngai dana le a hun lai din hun ngai to in achang tu te ni tura duan an ni lem lo wangin an chan chin hi alang tam lo bani chu chu phatrwal ani lo amaro chu chu ti rual chuan thu thung thara iswa krista rong bol na mei chia te chu din hun poimo tak lua tu te an ni a iswa thin hua po rong bol na kong shang shanga sul su tu le changkai taka i man tam tak i an omani extra biblical source a chuanin i bible chung thu akan hutam lo ani me the ma se extra biblical source kan ti a bible pon lama inja ka pe chanin mutur atam em ani entirna pakhat chu pol rong bol na i bible inja pia lama mi the acts of Paul and Thekla anti a page one in me cha te rong bol na hinda satakin a inja klanga a chen page an martyr chak chak hialani ni chu tiang ang chuanin bible me cha te clear na achanga bible zir tu te chuanin i kong shang shangin an zir china ni pola i le me cha te chung changa po tin atlang kum na ti in kan sei to me yanga i sa khotam zo khian in kan ti an christian te chau po kan ni lo tin christian po kan bang lawa mi palal na le thu nei na le me cha te da niam na hi i an zir tir tel de zelani i hen te hi pathian in mishing te asiam dan le remrat sa dan ang main an zir tir tlang kuya chungjinga chang christian zir tir na ngei po hi abang bik lawani i hetiang be chan hianin sa kho shwai tu te chuanin kong tin reng in ring tu te om dan tur an zir tir china tin me chia te chu khiang him lo swal bul i mi pa thun huai kun tur an ni zia te hi an zir tir tel bokani sa ku tam tak chuanin an sa kho le thabu le shilfiana te po me chia ten an zir ve po an phal lo hia china ni i chu christian zir tir na te po ania i tun malamin koshan masalama khanin church fathers kan ti i koshan pa kan ti tenge po kha khang la ka jang khanin an lo an filim big chuang lo ani me chengai dan i engeni shiat nuam lo tak tak an lo chak chuak bia tertulian kan ti phe chuan church fathers zinga tertulian miro pui tak theology an ro pui tak meu po khanin evi chungchang han say you are the devil's gateway nang hi shem mun kong ka chu ini kha theira thiang lo kha ilova chu wangchan mishing fa pa meu po hi athi alo ngai phata ani chu wangin atha tu evi kha zong song me chia zong song te chu i devil's gateway shem mun kong ka kan ni ti ang hiar khop te khanin i me che chungchang te kha an lo soi china tin reformation hun line koshan siam chat na hun line martin luther miro pui meu po khanin me chia chu nau chunga alo thi ani chuan thi mai ro se chu tiang tur siam chu ani ti te hialin chong kam te an lo nei chin ani amaro chu ni china kan soi tak ang khanin hun lai zel khani a context zel khani an hun lai a khanin kan cheng to lobani tuna chuanin ngai to an shan te kan nei to bible clear dan po alo danglam to shilfiana po a shang alo chuak to a huap zo zok man lai mi ang ningot ni lo kha tak alo om to ani ti kha kan shiat apui mo ome tin i pui thiam rongbol na nem he rongbol na phe chuanin i sa khutam takin vo in thleng hianin be chia te telve an phal lawani i chuwang chan hetia sa khutam takin i pathian minga mi pathu nei na le me cheda hiam zokna an nem he miaw wang hianin mitam taktan chuanin khin ngam le soisial ngam kha ani lo shim shimani pathian soi chia le pathian ring lo kan ni tina ani mai shem huna min thak chau an du thina ni khatianga kan soi ni chuanin i henga wang tak te hian pathian thuk kan zir chian te hi apoi mo a bible te po hi clear na mit dang atanga kan chiar non fo hi i angai apoi mo em ani sa kho zir tir na te hianin chung kwa khotlang le i ram kal phunga po ngong na satak an nei china wangin i mechia te da niam na hi i nun kong tin renga so nge in i a om ta china ni mi pa te chau ani lo mechia te nge po in chu an ma ni an in shia thiam dan ani fo china ni tunlai kho vela ero chuanin i mechia te tan pathian thu zirte i pathian thu shilfia te le pathian thu soina kongrem chang te alo in hong pe la henga wang te hianin meche da niam na le nei taka in zirtir na te hi pathian thu nen ai kalani tak takin an pu chuakin an soi chuak ngam ve to ani vo india chuanin ti chuanin hetiang anga i bible zirna mechia te clear na enga i bible in zirtir na le nei taka bible in zirtir na te hi a pathian thu lovani pathian thu nen a in kalani ti kan han hu chuak ta zela an han soi chuak ngam ve ta zel te hi hianin nasat takin mi pale mechia
in pluklan na shiat thiam na lama malak na akitsakani I Christian titan chuan in Bible shilfiat man na mai po ni lavin I caution in real bol dan le kan thurin thengin hong pui mo em I ani ta zelani I meichia te ton shiat le clear na atanga I Bible shilfiat na lo chuak zel te hianin min ti finga min ti chak I achalo zong ni lavin achazong in min ti finga min ti chaka chanchin cha po hi ani na tur ang takin apart swak chandon ta ni te po in alangani ti in zan ina ka thu sei hi kan klipange tlang kom na kan sia bange chung chu ka soi the te ani kalome